Keroni Girls School along le along aron re pen kedo keng sang so atung along nok bia song pen ka humri da. Itu kami aku mana nana nana aku. Itu na assistant itu regulator proof দিছে দে কিন্তু আমি এটা ঢাঠাটো নপন নাপাই না না ঠিক আছে আপো তাত ন দে দাদা আমি আপনার কানে ডাইরেক্টলি ব্লেম করিব না বিহারি কমিউনিটি কানে আমি ব্লেম করিব একো কথা নহয় দে কিন্তু আমার জায়গাত আমারটো সেভ করিব লাগে তো আমার কি হলে তো আমারটো মালিক এইটো স্পষ্টকে আপনার কানে কৈছো কিন্তু এই কারণে যোনটো আপনার কেটা ডকুমেন্টস আছে কথা থাকিলে তো আমি তো কবলো একো নাই 1% কবলো নাই কিন্তু সিস্টেমত থাকিব লাগে ওইটা কথা আৰু কিন্তু মই উনি কৈছে তো ফৰ এক্সাম্পল বাইক চলালেও তো কিছুমানটো কম্প্ৰমাইজ মানুহ থাকি যাব পাৰে অফিসত একটা কথা কিন্তু আপোনালোকে ভৱিষ্যত থাকিবলৈ যদি ডকুমেন্ট থাকিব লাগিব তা থাকিব লাগিব আমি কি ইমান ব্লেম নকৰি মাৰো তো নিজৰ জায়গাত বুলি পটা নাথাকিলে তো নহব ন পটা থাকিব লাগিব এতিয়াতো ইয়াত ডাইৰেক্ট Nok bia song hin per indigenous peoples there ni along pa cha ton si khai ki the tu khai so long le ka chrai dim ka humri da. আমি তো জানে না মালিক বলে উনকে আমার আমি ইমান বছর কথা কিতে Keroni ang nang bia long khai so long le along ki bi ki cha so tung ka chrai along le along nok bia song hin ben ka humri da. Labang so ka humri da malong ke jeng se ke Keroni Girls High School along le along si langdam lo Keroni Girls High School along le along ke do ning kan phokep do atlo wanta non puanta labang sa along le along aron repen ke do atuma phan thar le bon hai hidet mati chini ne chikrong det ke sia tum pusi nok be song bet than pa chini wa labang sa along nok be song ka humri da mo ke thangnat alu ta wi bon ta ladaksi hem charon ke chikem long loke son ma humi me buta than pa chini bon laban chot kalinang Keroni hithi atu ke do soil conservation along le lapen forest department along le lapen agriculture along le along amta aron repensi long le chirai tipsi thangnat long le pata awi la se lai hoi department along le along aron repen ke do atuma phan tharli srak nang je pusi so dak pen phran ke thing than pachini bon labang so long ke japon lit song rong phar sar sing le bikram rong phara tum chitong no pet ing samjin pet pachon po Dari si pulau. Dari si pulau jaga nak tiba. Deh, tuh datang kan matok malah. Mitos. দেউতা বাহিৰত দাদাই বাহিৰত itu pura kita নহয় নেকি ল'ৰা মানে ৰাখিছে ন জি থাকিলে তো ডকুমেন্ট প্ৰপাৰ থাকিলে তো আমি আপোনাৰ কাৰণে ডিস্টার্ব নকৰো ডকুমেন্ট প্ৰপাৰ থাকিলে আমি ডিস্টার্ব নকৰো কিন্তু প্ৰপাৰ ডকুমেন্ট থাকিব লাগিব জি হলেও তো যদি আপোনাৰ যদি স্কুল লগত পৰীক্ষা লিখিব যায় এডমিট কাৰ্ড থাকিব লাগিব ভাই সেইটোতো গম পাইছো এইটো কাৰণে Mati deh kau rasa kagos itu deh aja lah holar. Kau dah dalam aja. Itu baru itu ekis. এইটো সাইডত যে আছে এইটো আছে না Kau ni belah. এইটো যে এইটো পিছপিনে যে এইটো আৰু কাছিত আছে না দাগ নাম এইটো ডেৰা তিৰিলিয়া ভিতৰত যদি কৈ আছে এইটো 10 বিঘাটো ডেৰা ধান ডেৰা Kau belah babon na kau sini. ভৱন এইটো আৰু Kau pada kili ke? আছে কটা ওটাটো না কটা না কে লেখা আগত মানে যোনটো ৰচিদ কাটিছে কি কি এইটো কাকৰ জনা পাছে কি হৈছে এইটো Rosid na receipt. Itu kami aku mana nana aku. এইটো না এসিস্ট্যান্ট এইটো রেভিনিউ অফিসার প্রুফ দিছে দে কিন্তু আমি এটা ঢাঠাটো নপন নাপাই না না ঠিক আছে আপো তাত ন দে দাদা আমি আপনার কানে ডাইরেক্টলি ব্লেম করিব না বিহারি কমিউনিটি কানে আমি ব্লেম করিব একো কথা নহয় দে কিন্তু আমার জায়গাত আমারটো সেভ করিব লাগে তো আমার কি হলে তো আমারটো মালিক তো স্পষ্টকে আপনার কানে কৈছো কিন্তু এই কারণে যোনটো আপনার কেটা ডকুমেন্টস আছে পঠা থাকিলে তো আমি তো কবলো একো নাই 1% কবলো নাই কিন্তু সিস্টেমত থাকিব লাগে ওইটা কথা আৰু কিন্তু মই উনি কৈছে তো ফৰ এক্সাম্পল বাইক চলালেও তো কিছুমানটো কম্প্ৰমাইজ মানুহ থাকি যাব পাৰে অফিসত একটা কথা কিন্তু আপোনালোকে ভৱিষ্যত থাকিবলৈ যদি ডকুমেন্ট থাকিব লাগিব ওটা থাকিব লাগিব আমি তো ইমান ব্লেম নকৰি আমাৰো তো নিজৰ জায়গাত বুলি পটা নাথাকিলে কি নহব না ওটা থাকিব লাগিব এতিয়াতো ইয়াত ডাইৰেক্ট Nili tum non dakna homri bangke tek songalam long karbing long long bangke non long le kacerai
lapan karbeng long det alang karbeng long det bon lapuson ke karbe tum longle potta ahem kutum odong ta bang parok tum kacirai itu tame non laso dimang kena ke hangkong bangke lanar ni pen itum karbeng long ke hang kasar langkong dak helang pi long dak girls school long dak ciri thongke pra pho do puhala so bangke council pan than piklo parju piglo asidina mailong asidina kache song asidina denglong ta tum than bomlo sitame non anda council tumen rd ken pon lapson avesi nilitum dak penang song tum chelang si thurpak si dongkam mukam circle office damen si tum dak angkon address map hai kap dong tum longlo address map kadok welong lo dak kelong teng pulotang la dak bangke dak number 5 6 and 5 7 and 9 laso dak nomor teng bala dak do tiplo temen non la dak ke do bangke ningkan pikep hokep lo dak ke do dak bangke ang ton ke che sum de bang non building achi kim non cheng tang lo nalu tum lain khame building achi kim cheng tang lo hem ka chi kim chepat he tang lo hem rit ka chi kim chepang tu tang lo hala poson dak na theklong rong si dak se met pet bangke khei phan ka pin rem khei phan ke lang slet pukali the arona ting pen pulo ditum komane khei phan ka lang slet nangi pu mandi pen khei pen ka chi thinga che chok nai bhalo ta kali the jase met pe aron si do kok lo pot aron se nang pinchong lo pot la pen la ke girls ko long le no la da itum helang pilong la da itum stadium ki mathai bi auditorium ki mathai bi te dak girls ko long dak chiri thongke pra phi chiri thongke pra pholong le mangke la da council atum piniar nian ta chepa jok thek dhala bang ning duk me melam apotsi pini la so chapai ben mai karbeng long termas council kacharia ke the kiding tum kadok we do an phana me kachuni bil that bangke pini nangli tum han la da so pherang ke chatai bang na pachini bangke pena digang pong pen la so birta long lo pot nangli tum birta ke long lo polotang de circle office atum han atoya ni nalang litum nang toisi ladak banang asar nang pasar wait and see dak bang eviction bang na paklem serak nang pothe lake gales kulong le lapen itum ardu dak lo alang litum long thang nat long le pota tawe thang nat long le lo tawe dak ningkan phokep ta alang litum bang dake long le lo we pini tu tu bom lo ili tumang kapang kri lapen kelang re kelang kaciri hal so pole se hal so pan bang nilum council pan la bang situm ahin ben kacuning di pon lapon badulo lapen dak kirni girls school long le det kali dak tebok tere adung rai penangan dak la departmental la puson do forest land do soil conservation do irrigation long le do lapen sericulture long le do lapen jase met pet ning duk nai bang ke dak helang pi main hithi dak helang pi market long mara ladakan ta bang kece tum si dak bang long le cerai thip hangjang la si halo so bang dak la so kuthak bang council tum bang asap so ardi ki pi phansla bang pachini pon